پاترۆنە دەوڵەتە حقوقی بێدەنگیەکە سپی حجرەیەکە سپی دەسردووە وێدە تو لە کەیە ڕێش و شیربوونێ تو لەیە ناوێ من شێبین خەلیل ئەس 13 ساڵی بووم گاڤا کۆستەولی بە شێشانۆ بووم ناوەندام نی یەکەمین ناوەندا کەوا نازیرین بوو نێزی ساڵێکی کو من پەروەردە لە بردیت پەروەرداشانۆ پشتی ساڵێکێژی ئەز لیستکا تابلۆیا هۆدێ ئەو لیستکام نی یەکەمین بوو لیستکا تابلۆیا هۆدێ کۆ ئەس پێ دەکەدم سەردەکێ دەستپێکی گاڤا کۆستەولی بە شێشانۆ بووم وەکی زارۆکێکی مخۆست و ئەس بە شێشان دەجی بگرم تپرسگرێکێ ماڵباتێ و جوواکێ تونە بوون ji ber ku duê demê de cavê zaroktiye min mêze dikirin yanî ji bo wana tişekî pir normal bû lê hêdî çiqas ez burada çû ez mezin bûm êdî pirsgirêkên civakê derketin pirsgirêkên malbatê derketin yanî aynî tişte ez zarok bûm û divî beşî de hêdî ez mezin dibim lê ferq hebû gava ku ez zarok bûm ez dihatim navendê gava ku ez mezin bûm çi guhertin çêbû gava ku ez mezin bûm êdî her kesî çawa keçikek wisa ciwan jinek ciwan wisa diçê navendê û bi taybet di beşê şan de cî digire ev jî eybekî pir mezin didîtin bi taybet di hindirê malbata min de ev pirsgirêka ciyan kirin lê min dikarî bû ku ez vî tiştî derbas bikim min dikarî bû ku ez hebûna xwe diyar bikim ez bêjim erê ez heme ji ber ku xewn û xeyalê min ew bû ku ez bibim lîstikvanek jin lîstikvanek xurt û di pêşerojê de jî bibim wekî derhenerek jinî xurt ji ber ku jin di nava civakê de rehet nikarî bû tevlî beşê şanon bê bi taybet şano em bêjin di hunerê yani tevlî hunerê dibû amûrekê dixist em bêjin stranek digot ev bêjin pirsgirêk derxistin jî lê ne ew pir lê beşê şano ji ber ku derdiket ser dikê bi taybet ev eybek didîtin min dikarî bû ku ez wî sînorî bişkînim min dikarî bû ku ez malbata xwe jî bidim iqna kirin her karek û kelecanek wê heye karê me şano jî derhiner jine lîstikvan jinin yek û li ser mûzîkê disekine jine a ku li ser onahiyê disekine jine ev hêza me derdixê holê yanî behter mirov hêz ji hevdû digire ji ber ku em hemî hevalê hevin em hemî jinin û êşa xwe em behtir êşa hevdû dizanin em bi hevdû hêz dikin lîstika ez diqîrim rastî jî ji bo min bû weke qîrînekê rastî jî ez bêjim qîrîna min bû ji ber ku duê demê de min serê xwe vekirbû li ser dikê min ew kesayeta û lîrka Meinhof min wekî kesayeta xwe didît ji ber ku ew jî eynî tişt li ber xwe dida û eynî tişt jî duê demê de jiyana min jî di nava berxwedanê de bû min li hemberî civakê berxwe dida min li hemberî malbatê berxwe dida eynî tişt û lîrka Marî Meinhof jî li hemberî dewletê li berxwe dida li hemberî her kesî li berxwe dida ev berxwedana û lîrka Marî Meinhof bû berxwedana min qîrîna wê wekî qîrîna xwe dît ji ber ku min qîrîna xwe bi qîrîna hemî jinên ku li ber xwe dît tu kes qîrîneke min nale nala min nabîze ji bo ku mirovên bextewar yên vî welatî baqij di xewa xwe ya şêrîn de hişyar nebin dê her tişt di nava bêdengiyekê de be ez dixwazim xwe bigînim tevahî bajar gundê rojava xwe bigînim hemî xelkan bi taybet em jî wek koma teatra Serya Baran em dixwazin xwe bigînin hemî kesan hemî deveran em dixwazin êdî koma teatra Serya Baran rojava bibe wekî dibistanekî şano em wekî dibistanekî şano koma teatra Serya Baran birêve bibe ez dixwazim lîstikvanê jin derhinerê jin daha behtir li pêş bin ez dixwazim ku em perwerda ku em distînin em dibin eynî tişt wê perwerdeyê bidin jinan bidin jinên ciwan yek ku dixwazin tevlî beşê şano bibin ez dixwazim ji bo jinên ciwan bêjim
اون چه قاسی اصلا گیا دکشینن چه قاسی خواسته که و هبن لهم بری وان خواسته قالی بر خواه بدن او تشتا بجن قوة که سینور لبیشیا و وی سینوری بشکنن جبر کو ام بجن شر لهم بری جواگه شر لهم بری مالباته او تشتکی دمکیه در باز دبی لهبون عده دمینه جبو همی جنان ازلود بجن ام لیستگوهای تئاتر ساریا باران ام دخوازن که خواه بگینن در وی روژاوا خواه بگین هر چهار پارچه کردستانی مثلا ام بجن جبو من و جبو همی حوالی من ام دخوازن لسر دکا آمده بلیزن لسر دکاوانه روها هرم باشوری کردستانی روژیلات ام بلیزن ام ایشا خواه ام بجن بگینن همی لیستگوانان بگینن همی خلکن کردستانی هر چهار پارچه کردستانی ام دخوازن بریا هنره کردستانی بگن یک پارچه کردستان نه چهار پارچه لی بریا هنری ام دخوازن بگن یک پارچه افش دخوازمه که ام خواه بگینن همی لیستگوانان دما بری رژیمه و پشتی رژیمه ام بجن دما سیستم رژیمه ده بتابت هنریان کم نکاریبون راحت بروای خواب کن نکاریبون راحت در کفن سردکی لی پشتی شورش آرش آوای کردستانی ام بیجن اف شورش خوبه که شورش جنی هات ناس کرن بتابت وکی شورش ifade کرنه چه بو بهتر ده همی ملاده جن دکاریبو خو ifade بکه جن دکاریبو خو اثبات بکه جبر ویه که ام بیجن جن راحت دکاری بو خواه ifade بکه یان کومین هنری راحت بروفای خوب کن درفت هاتن فکرن لیان ها زحمتیه کو ام دشانو ددکشینن جی او زحمتیه کو داما ام خو حاضرت کن پرورده دبینن و شر درد کفی روشا شر درد کفی جیان دسکنه زحمتیه کو دوی دم جیان دکن اوش برکو ولاتی ما دور پیچ کریه ایریش جهر می دیده تن بسرمده جبر وی که کاوا کوام بیشن شر درد کفی جیان دسکنی ام جی خال گوری پوزیشن شر حاضر کن ام جی لگوری پوزیشن شر کار کن زحمتیه کو هری ام دکشینن اوه لی شانوگرک به تماشاوان نکاری چتکی بکن جبر کو شانوگر یعنی ام بیشن لیستگوانک پیوسته تماشاوانی وی هبن جبر کو انرژیک دنابرا لیستگوان و تماشاوان دهه جبر کو لیستگوان هما دکای در باسی دلی تماشاوان ببه یعنی هما وی پرورده بکه اول سر دکی و تماشاوان برانبری وی انرژیکی پر خورد دنابروان دهه جبر ویه که شانو به تماشاوان نابه اری رغم شر دیساجی ام شانو خواه بردوام دکن ام دبیجن چیجی ببه لی امی هر وی چتی بردوام بکن وی کده بردوام بکن جبر کو شر حرتم هی لی پیوست ام خو لگوری وی آمده بکن لگوری وی حاضر بن لگوری وی تف بگرن از جیانا و قبول ناکم از ناخوازم ببین جنک وک جنین و هوی لکاری من بکن سکنان دل دی اکلی وان جی و بهشینم